Nshuti bakunzi b'ikiganiro isesenguramakuru, turagarutse nanone mu makuru agezweho muri aka kanya. Tugiye kwibanda ku ngingo ziri kuvugwa hano mu karere ka East African Community, cyane cyane twibanda agezweho muri aka kanya. Reka tudatinze, reka twakire Rudasumbwa ndetse na Ngoboka baturamburira izi ngingo z'ingenzi zikomeye, aho muraza kumvamo amakuru ari kuvugwa kuri Jean-Luc Habyarimana, umugambi afite, ndetse na Perezida Kagame wageze muri Botswana. Ese baganira iki? Reka tubakire. Ikaze bwana Ngoboka ndetse na Rudasumbwa. Urakoze cyane bwana Freddy. Bimeze bite bwana Rudasumbwa? Tumeze neza, mwebwe? Natwe turashima Imana, mboneraho no gushimira abakunzi bacu. Imbishimira ibyiza, amahoro n'imigisha ya Nyagasani bo bakunda kudukurikirana akantu ku kandi mu makuru tubagezaho agaruka ku mutekano w'akarere, by'umwihariko hagati y'u Rwanda, u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Rudasumbwa, Karame, ndabonye Perezida Nyakubahwa Paul Kagame yakiriwe neza na mugenzi we wa Botswana, ndetse n'uruzinduko byari bikomeye cyane rwose. Urabona ko ari umugabo Afurika yose yubaha, ndetse ukunje kugaragaza ko ashigiye iterambere rya Afurika no kuba abanyafurika baharanira kwigira ndetse no kumva ko bashoboye. Ese bwana Rudasumbwa, amakuru y'uruzinduko rwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame wayakurikiranye akantu ku kandi, n'icyo rugamije n'icyo ruzageza kuri Afurika ndetse n'u Rwanda muri rusange? Mbere na mbere ndagira ngo nsangize abakunzi bacu ko byari byifashe. Perezida wacu w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame bamubyiniye muri Botswana, ubona ko bose abaperezida bombi bari bizihiwe, bamuha ikaze, bamwakira mu buryo budasanzwe, uburyo abasore be bari baserutse, bari bambaye neza cyane, bose barasangirira hamwe. Ibi byatitije bimwe mu bihugu by'amahanga kubona imigenderanire hagati y'ibihugu byombi, ndetse banagarutse ku ngingo zikomakomeye zirimo kuvuga ko bagomba kubaka Afurika muri rusange igakomera. Bwana Ngoboka, ndagira ngo weho hari ukundi kuntu waba wabibonye mu bigendana n'urwo ruzinduko? Iyo ngingo niyo nabashe gutoramo ko Afurika igomba kuba ari imbere na mbere. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Nibyo koko Perezida Nyakubahwa Paul Kagame akomeje kugaragaza ko Afurika igomba gushyira imbere ibibazo byayo ndetse no gukomeza kwishakira ibisubizo, bagakomeza kurwana ishaka ryo gukemura ibibazo. Ibi nanone Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yongeye kubigaragaza mu ruzinduko yakoze nyuma y'uko avuye mu gihugu cya Tanzania, mu ruzinduko nanone rwasize byinshi ku mutekano w'akarere, ku ntambara ndetse n'imyumvire ya bamwe mu bategetsi barimo Ndayishimiye ngo bategure intambara ku Rwanda. Tudatinze ku ruzinduko rwabereye muri Tanzania n'ibindi biri hagati y'u Rwanda, u Burundi na Kongo, reka twinjire ku byaranze uruzinduko rwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ndetse kugeza ubu n'icyo bivuze ku mubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Botswana. Bwana munyamakuru, unyemerere dutangirire mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 6 Gicurasi, ubwo Perezida Nyakubahwa Paul Kagame yakiriwe ku meza imwe na Perezida w'igihugu cya Botswana Duma Boko. Kugeza ubu ni umusangiro wabaye ku ijoro ryo kuri tariki wagaragaje ubufatanye ndetse kugeza ubu no guha ikaze no kwakirwa mu cyubahiro kwahawe Perezida Nyakubahwa Paul Kagame.
Bwana munyamakuru, ngarutse ku ishusho rusange yarenze uruzinduko rwa nyakubahwa Paul Kagame, ndagaruka nk'uko byagaragaye ku mashusho uburyo ki yakiriwe mu buryo budasanzwe mu cyubahiro cyinshi n'abakuru b'ibihugu ndetse kugeza ubu n'abandi bategetsi bakomeye cyane mu gihugu cya Botswana. None kandi ndagaruka ku makuru yemeza ko kugeza ubu u Rwanda n'igihugu cya Botswana bashimangiye amasezerano yo gukomeza ubufatanye mu bikorwa bitandukanye birimo ubucuruzi, ibikorwa byo gushakira ubumwe n'iterambere rya Afurika, ndetse kugeza ubu n'ibikorwa by'ubufatanye mu guhuza ibikorwa rusange hagati y'abaturage ba Botswana ndetse n'u Rwanda. Bwana munyamakuru, nanone ni uruzinduko rwongeye kugaruka mu gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi, bivuga ko ari icyizere gisha no gukaza imigenderanire n'ibikorwa by'ubufatanye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse kugeza ubu n'igihugu cya Botswana. Bwana munyamakuru, amakuru ari kwemeza ko amasezerano yasinwe yashize imbere gukomeza gushyigikira no guteza imbere serivisi z'ingendo hagati mu karere ndetse by'umwihariko hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Botswana, guteza imbere ibikorwa by'ubuzima nko kubaka amavuriro ndetse n'izindi serivisi zitandukanye, ndetse no gukomeza ibikorwa by'ubucuruzi bushingiye ku ishoramari n'amasezerano y'ubufatanye mu by'ishoramari hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Botswana. Nuko muri make uruzinduko rwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame rwo rumeze bwana Rudasumbwa. ni ibintu byari byiza cyane ndetse ubonaga ko birimo gutanga ishusho nziza ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'imigenderanire cyane cyane muri diporomasi. Tutizimbye mu magambo twabwiraga muri urwo ruzinduko, turagira ngo dukomoze noneho ku batifuriza ineza igihugu cy'u Rwanda, aho usanga umuhungu wa Habyarimana ariwe Jean-Luc Habyarimana akomeza kumvikana mu mugambi mubi cyane. Hari icyo waba wamenye kuri uwo muhungu wa Habyarimana? Nibyo koko bwana munyamakuru, dukomeje kwakira amakuru atandukanye ari guturuka mu Burundi, amakuru ari guturuka muri Kongo, ndetse kugeza ubu na bamwe mu basesenguzi n'abakora inkuru zicukumbuye ku bijyanye n'umutekano w'akarere. Nyuma y'igihe kinini bivuze ko umuhungu wa Habyarimana ari guhuza ibikorwa n'imigambi hagati ya Gisekedi na Perezida Jules Neva, ndetse bikaba ari ibikorwa byo guteza intambara ku Rwanda bashyigikiwemo n'Ububiligi. Amakuru ari kwemeza ko umuhungu wa Habyarimana uzwi nka Jean-Luc Habyarimana yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi ubwo yakiwe na nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gutegura ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Nuko amakuru ari kwemeza bwana munyamakuru. Umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana muri ngoro y'igihugu intare ya Rushatsi muri perezidanse y'igisirikare, ndetse Uburundi bwongera kujya mu byago bikomeye. Murabyumva neza ko ari ibintu bitoroshye. Amakuru twabashije kwakira bwana Ngoboka navuga ko ngo yakiriwe aho mu Burundi nk'umwami, ndetse anaza kwicarana ku meza Evariste Ndayishimiye, ngo barimo bananywa imivinyo, mu bigaragara barimo kurebana akana ko mu jisho. Aba barasa nkaho bagambiriye ikibi ku butaka bw'u Rwanda kandi bashobora guteza ibyago ku butaka bw'u Rwanda. Nubwo tutahamya neza ko bishoboka ko babishobora, kuko abarundi bo barangije kumwemeza nk'umuperezida w'umukomediye gusa. Bwana Ngoboka, ugendeye ku busesenguzi ku rwego mpuzamahanga n'ibyo bitangazamakuru bikomeza kugenda bigaruka kuri iyi nkuru, weho ku mboni zawe niki ubona? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Mu mboni zanjye nanone zishingira ku makuru akomeza kugaruka mu bikorwa biri hagati y'u Burundi, ubutegetsi bwa Kinshasa, Ababiligi ndetse kugeza ubu n'ababanzi b'u Rwanda barimo nk'uyu muhungu wa Habyarimana, ari kwemeza ko Burundi bukomeje gushyigikira ibikorwa byo gutera u Rwanda
gukomeza gushyigikira abashyigikiye n'abafite imigambi yo gushoza intambara ku butaka bw'u Rwanda nk'uko byakunze kwemererwa na Perezida Jenerali Neva ubwo yaganizaga urubyiruko rw'i Kinshasa avuga ko yiteguye gutangiza ibikorwa byo kubohora ngo urubyiruko rw'u Rwanda rubashwe n'ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame. Ibi rero bikemeza ko nyuma y'uko abaperezida batandukanye bakunze kugaragaza ko bashyigikiye ibikorwa byo gukomeza gushimangira umutekano mu karere, barimo kuyobora Kaguta Museveni ndetse na Perezida William Ruto batanze ubutumwa i Gitega busaba Ndayishimiye gukurika imigambi yo kwataka u Rwanda. Amakuru ari kwemeza ko Ndayishimiye akomeje gushukwa n'Ababiligi ndetse kugeza ubu Ababiligi aribo bari gukomeza gushyigikira ko kugeza ubu umuhungu wa Habyarimana yakongera gukomeza kwivanga muri izi ntambara ngo zo gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano muke ku Rwanda. Ibwana munyamakuru, amakuru turi kwakira ari kwemeza ko kugeza ubu Burundi buri gutegura imigambi yo kwifashishije umuhungu wa Habyarimana kwifasha abarwanyi ba FDLR, abarwanyi ba P5 ndetse kugeza ubu na Kayumba Nyamwasa mu gukomeza gutangiza ibitero ku Rwanda. Ibi bwana munyamakuru, benshi mu basesenguzi bari kugaragaza ko imigambi ubutegetsi bwa Kinshasa bwananiwe buri kuyiraga Burundi kugeza ubu ngo bwifashishwe n'indi turufu nsha yo kurwanya u Rwanda. Ubu rero bwana munyamakuru, amakuru ari kwemeza ko uyu muhungu wa Habyarimana amaze kugera mu gihugu cy'u Burundi ndetse kugeza ubu yageranweho n'abakozi bagera muri 3 boherejwe n'Ububirigi mu gukomeza kunoza umugambi, ndetse bikemezwa ko Ababiligi bari gutegura raporo y'ibikoresho uyu muhungu wa Habyarimana FDL ndetse kugeza ubu n'abarwanyi ba P5 bazakoresha ku butaka bw'u Rwanda, ndetse kugeza ubu banatera ubutaka bw'u Rwanda. None kandi bikemezwa ko bari gutegura urugamba n'ibitero kugeza ubu ngo byo kubanza bafata Minembwe nkikifashishwa batera u Rwanda. Ibwana munyamakuru, amakuru ari kwemeza ko kugeza ubu uyu muhungu wa Habyarimana ageze mu Burundi ndetse na Kayumba Nyamwasa yamaze guhabwa ikarita nsha ngo yo gutangiza ibitero bikomeye cyane muri Uganda, ngo mu kwataka Uganda igomba kubanza yafatwa mbere y'uko kugeza ubu izi ngabo zataka u Rwanda. Ubu rero biri kongera kugaragaza uruhare rw'Ababiligi mu gukomeza guteza umwiryane no gushyigikira ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse bigakorwa mu gukomeza gushimisha ubutegetsi bwa Kinshasa bwitwaza u Rwanda nk'ikibazo cyatumye badakomeza kwigobotora intambara n'ibitero bahanganye muri AFC M23, niko amakuru ari kugaragaza bwana Rudasumbwa. Ibintu ntabwo byoroshye aho ku butaka bwa Kongo. Nanone hari amakuru yakomezaga kuvuga ko Tshisekedi yakomeje gusabwa kuba yatera igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngo si byigeze bimuhira. Tshisekedi byarangiye asabye imbabazi, avuga ko yabeshye abanyekongo ko azatera igihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi izi mbabazi yasabye none ngo yatwereye intambara igisoda cy'u Burundi ngo aribo baza kwa divansinga, ariko biri mu zina ry'igisirikare cya FDNB cyangwa cy'u Burundi. Uyu mugambi uraganisha u Burundi ahabi cyane ndetse no mu rimbukiro mu buryo budasanzwe. Uko niko bimwe mu bitangazamakuru bikomakomeye ku rwego mpuzamahanga bikomeza kugenda bigaragara. Mu Kuboza mu 2023 ubwo Tshisekedi yarangizaga ibikorwa byo kwiyamamariza manda ya kabiri, yavuze ko isaso ry'ihuriro rya AFC M23 nirigwa mu mujyi wa Goma azasaba imitwe yombi y'inteko nshinga amategeko uburenganzira bwo kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Yagize ati nimugire ubwoba, igisirikare cyacu ubu gishobora kurasa Kigali kiri Goma. Kagame nazarara mu nzu ye, azajya kurara mu ishyamba akisha, nk'uko Faci akomeza kugenda bivuga. Ese wewe mu mboni zawe urabona uyu mugambi u Burundi bahawe misiyo yo gutera igihugu cy'u Rwanda ibi bizavamo? Ubundi ubusesenguzi wakomeje kugenda utugezaho bukomeza kugenda bugaragaza buryo ki u Burundi bwarangije gutsindwa mu rugamba rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko Minembwe burya bananiwe kuyifata, ndetse na Uvira
biragaragara ko M23 irimo kuyikandagizamo amaguru yombi, barimo kugenda bayisatira ku buryo banayifata, noneho ngo abasirikare barimo kuza n'amaguru nta by'amapikapu. Weho ugendeye kuri ubusesenguzi, komeza utubwire byinshi kandi bikomeye bikomeza kumvikana aho, ndetse n'ibyo ukomeza kugenda utohoza. Murakoze cyane bwana Rudasumbwa. Mu mboni zanjye nshingiye nanone ku makuru nohoza mu Burundi, nuko Uburundi gutera u Rwanda bidashoboka. Ibi ndabivuga nshingiye ku ngingo ebyiri zishingiye ku makuru nge nikurira imbere mu basirikare b'Abarundi tubasha kuvugana, none dushingiye kuri Uburundi buhagaze mu buryo bw'umutekano ndetse kugeza ubu n'uburyo bw'ubushobozi. Ubwo ni mvuga ubushobozi, ndavuga ibibazo bitandukanye by'ubukungu bitameze neza mu Burundi. Impamvu ya mbere bwana munyamakuru Uburundi gutera u Rwanda bidashoboka, nuko icya mbere intambara ni ikintu gifasaba igishoro kinini. Mu buryo ki bw'Uburundi bw'ubukungu, Uburundi bwifashe nabi, bityo ko kubona amafaranga bashora mu ntambara batangiza ku Rwanda bidashoboka. Indi ngingo kandi bwana munyamakuru ikomeye, nuko Uburundi buzi neza ko kwataka u Rwanda, intambara batangiza ku Rwanda batayitsinda, kuko u Rwanda rwamaze kudadira imipaka yabwo rwose, ndetse bufite ibikoresho bihagije n'abasirikare bashobora kurwana n'igisirikare cy'u Burundi FDNB paka gihombye buri kimwe. Bwana Rudasumbwa, amakuru yo rwose aragaragaza ko Uburundi bukoreshwa nk'ikikango gikomeye n'igikoresho cy'ubutegetsi bwa Kinshasa muri propaganda zo kugaragaza ko u Rwanda rufasha M23 ndetse rugafasha n'imitwe irimo Tabara igaba ibitero ku Burundi. Ibi bikifashishwa nk'iturufu igaragaza ko gutaka kwa Kinshasa gufite ishingiro, u Rwanda rufasha imitwe yitwaje intwaro. Bwana munyamakuru, amakuru akomeye nohoza ku kinyamakuru African Intelligence gikunze kugaruka ku mutekano w'akarere n'amakuru acukumbuye cyane cyane muri Afurika, ari kugaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bishingiye kuba bwaratsinzwe cyane na AFC M23, nk'uko byumvikanye kuva mu rugamba rwatangiriye Bunagana, kuva kugeza ubu rugeze muri Sud Kivu n'ibice bitandukanye bikirukanwamo igisirikare cya FARDC, bwatangije propaganda n'ibikorwa byo gutangira kugaragaza ko kugeza ubu badatsindwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kugira ngo bikureho igisebo, ahubwo bagaragaza ko bahanganye n'igisirikare cy'u Rwanda mu buryo bwo kuvuga ko batewe n'u Rwanda. Ibi bwana munyamakuru bivuga ko kugeza ubu ubutegetsi bwa Kinshasa bwari buzi ko bizabafasha gukomeza guhishira no gukingira ikibaba uburyo kibatsinzwe n'umutwe witwaje intwaro nk'uyu wa AFC M23, ndetse no kwereka amahanga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatewe n'u Rwanda mu gushaka kugeza bahabwa ubufasha bakwifashisha bivuna M23 bavuga ko bahanganye na RDF M23. Ikindi bwana munyamakuru, ubutegetsi bwa Kinshasa kwitabaza Burundi byari bishingiye ku kuba ubutegetsi bwa Kinshasa bwabiri kubona ko buri kunanirwa kurwana na M23 ndetse no gufata ibibazo bitandukanye bakabyegekaho Uburundi mu buryo ki bwo kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa buzabona uburyo ki buhengekera urugamba ku Burundi, ndetse kugeza ubu nibikomera abarwanyi ba FDL bazahengekerwa ku Burundi, bityo baturutswe umutego utandukanye. Ibwana munyamakuru, ikintu nasoza mvuga nuko kugeza ubutegetsi bwa Kinshasa naho bwegamye ubu bwegamiye ku ntambwe n'ubushobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugeza ubu zikomeje gufata Kinshasa nk'umwana kugeza ubu, bitewe n'inyungu abanyamerika bashaka gukora kuri Kinshasa, bityo ko no kuba ibice bitandukanye birimo teritwari ya Uvira n'ibindi byo muri Sud Kivu bikigenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ngo numve n'ijambo bariganisation cyangwa se kuba ibice bimwe byafatwa nk'igihugu kigenga kigenzurwa na M23 bishingiye ku kuba Amerika irashize ukuboko mu bikorwa y'isi ibiganiro, nyamara ikomeje gukomeza gutinza iyi ntambara, ikomeze gushyigikira intambara
ndetse kugeza ubu no gushyigikira ibikorwa byabo by'ubucukuzi bw'amagaciro n'inyungu bakomora ku butaka bwa Kongo. Bwana munyamakuru, ikindi kintu gikomeye kuri intambara iri ku butaka bwa Kongo, biri kwemezwa ko Tshisekedi adashaka ko intambara irangira, ndetse kugeza ubu ayikoresha nk'iturufu yo gushaka gukomeza kwigumira ku butegetsi, ndetse amakuru ari kwemeza ko kugeza ubu ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko perezida Tshisekedi yifuza ko kugeza ubu izi ntambara zakomeza, ariyo mpamvu ari kwanga kujya mu biganiro bigamije amahoro hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nuko amakuru yatohoza ni nako mbyumva mu mboni zanjye, bwana munyamakuru. Urakoze cyane bwana Ngoboka ku makuru meza utugejejeho ndetse na rudasumbwa. Reka duhindire ahangaha iki kiganiro. Ndabashimiye abakunzi bacu bakomeje kudutega amatwi. Tubibutse kudushyigikira video banakora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bigere kuri bose kandi bizajye bibagereraho ku gihe. Wakoze cyane bwana Ngoboka. Urakoze cyane bwana Fred. Nanjye mboneyeho gushimira abakunzi bacu, mbifuriza ibihe byiza, nanone kandi mbibutsa gukanda ku ijambo subscribe no kudutera inkunga basharinga ibiganiro kugira ngo bigere kure, dukomeze kwagura umurongo mugari uzajya ubageza amakuru atandukanye ajyanye n'ubusesenguzi bw'akarere. Urakoze cyane ndetse na rudasumbwa wakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu. Asantene sana. Nshuti bakunzi b'ikiganiro, ikiganiro cyacu nakagaruka. Imana ibarinde, turabakunda cyane.